Lijep pozdrav svima. U drugoj video lekciji o Jürgenu Habermasu bavimo se, za početak, njegovom etikom. I u etici Habermas nešto kritizira. Ovog puta kritizira eugeniku. Što je sad eugenika? Eugenika je znanost o modificiranju nasljednih genskih struktura. To jest, da pojednostavim, znanost o mogućnosti intervencije u gensku strukturu da bi se prevenirale neke genske bolesti ili uz pomoć modificiranja gena doslovno ubacilo neke poželjne značajke za čovjeka. Habermas tu vidi nekakvu moralnu kontroverznost. Netko bi se pitao, pa što je loše u tome? Konačno možemo prevenirati genske bolesti, poboljšati kvalitetu života u ljudi. I kaže Habermas, ok, to bi bilo tako da se eugenike ne dohvate i psihički bolesni ljudi. Ili ljudi bez ikakvog morala. Jer zamislite da jedan Hitler dođe u mogućnost intervenirati u gensku strukturu ljudi. Uvijek će se naći neka budala koja će zloupotrijebiti dostignuća naše civilizacije. Jer Hitler se sa svojom mašinerijom time bavio dok tehnologija još zato nije niti bila zrela. Pa je on sterilizirao one koji nisu bili arijevske rase, vršio smaknuća nad onima koji su imali nekakve genske bolesti ili bilo kakve druge poremećaje. Međutim, čak da na svijetu nema niti jedna moralna budala ili psihički nezdrava osoba, opet postoje problemi s tom eugenikom. Naime, da postoji mogućnost intervenirati u gensku strukturu jednog ploda na način da vi sami možete birati kakvo će vaše dijete biti, što bi to dijete zapravo moglo? Roditelji su birali boju kose tog djeteta, nivo inteligencije tog djeteta. Jednostavno roditelji onda žele da njihovo dijete bude po njihovom ukusu, a ne po djetetovom ukusu. Što onda tom djetetu preostane? Ima li ono uopće pravo na svoj život? Na svoj nekakav izbor? Habermas je ljevičar i zbog toga se Bošnjak recimo bavio Habermasovim poimanjem uloge filozofije u marksizmu. Kaže Habermas da je filozofija najradikalniji oblik samorefleksije. Najradikalniji mogući oblik da se zaista pogledamo u ogledalo. Kad se zaista pogledamo u ogledalo, lišavamo se svih dogmi. Stoga Habermas preporuča da se svi pogledamo u ogledalo, da se lišimo svih dogmi, jer treba stvoriti nedogmatski marksizam. I filozofija u tome može pomoći. Nema se što filozofija miješati sa znanošću, jer tu filozofija gubi sebe, ali isto tako ne može ništa značajno napraviti ni u toj znanosti. No svakako je filozofiji vrijeme da se probudi, jer ju je pojeo pozitivizam, to jest tehnokratska svijest koju ne zanimaju filozofska pitanja. Jedan od prijedloga jest da se filozofija ponovno osloni na ono na što se oslanjala stoljećima. Korištenje uma. Mora se nametnuti kao relevantna u korištenju uma. Jer u novije vrijeme to je skroz prešlo na tehnokratsku stranu. Na koji način? Pa treba postavljati nova pitanja. Kritički shvaćati. Sumnjati. Treba raditi sve na što se na kraju krajeva oslanja ta tehnološka svijest. Toliko o Jürgenu Habermasu. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalena, povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom Branka Bošnjaka povijest filozofije.